Poštovani gledaoci, mnoge mesne zajednice na svoj način obeležavaju Badnje veče. Mi se nalazimo ovde u mesnoj zajednici Brezonik, gde oni, dakle iz mesne zajednice Brezonik, zajedno sa prijateljima iz mesne zajednice Bor 2, obeležavaju ovaj praznik. Evo, iza mene vidite Badnjak, tačnije gorenje Badnjaka i naravno da vidimo kako to oni lepo obeležavaju. Tu će biti malo muzike, nekog posluženja, a pričat ćemo malo i sa nadležnima. Ostanite uz nas. Vi imate neki mali običaj koledari, znači, ili koljindreci, kako se kaže na vlaškom. O čemu se radi? Koledari ili kolindreci na vlaškom, to su paganski običaji koje su kasnije prihvatili hrišćani, a prenose se tradicionalno s kolena na koleno. Reč kolinda potiče od latinske reči kalenda, što u prevodu znači vikati, dozivati, odnosno to su ljudi koji obilaze kuće, znači i uz pesmu najavljuju dolazak Božića, znači jednog od najvećih hrišćanskih praznika koji i treba da bude znači uz pesmu, uz veselje i radosno kao što i jeste znači Božić. Hvala puno i puno sreće. Molim. Ajde, može. Ajde, čakajte, ajde.
Bună seara la ajun și mai bună la Crăciun, într-un bun. Cât ce șapă, tot ce leapă, cât ce usturoi, atât ce boi, cât ce cărămidă pe casă, tot ce bani pe masă. Sada mi reci šta ovo znači u prevodu. Poželili smo dobro veče na Badnje veče, a još bolje veče za Božić i rekli smo koliko ima belog luka, toliko jagnjića, koliko ima crnog luka, toliko konja i koliko ima crepa na kući, toliko para u kući. Dobro, hvala ti puno. Evo, nalazimo se pored vatre. Ko je zapalio vatru i kada je ova vatra nastala? Pa vatra je krenula negde od 6 sati. Znači, mi smo bili, grupa nas iz Bora 2 bili su gosti u Brezoniku i tamo smo, znači, prisustvovali njihovim običajima i također smo grupu jedne dece iz Brezonika doveli ovde, to su koledari mali, kako bi nam pomogli, znači, da sprovedemo ovaj običaj. Inače, mi prvi put u Boru 2 slavimo u ovakvom obimu. To je ranijih godina bilo nešto manje, znači uglavnom su deca samo išla po kućama. Ove godine smo rešili da okupimo celo naselje. Znači, zahvaljujući pre svega sponzorima, znači to su bili Big Dejan, onda grupa građana Živim za Bor, znači STR Miki, da nije bilo njih svega ovoga ovde ne bi bilo. Reci mi, da li si možda išao do crkve danas ili planiraš da ideš sutra u crkvu? Danas nismo stigli, ali smo prošli pored crkve kad smo išli za Brezonik i u povratku, znači, a večeras najverovatnije, nažalost, neću stići, a sutra ću obavezno da idem u crkvu. To se podrazumeva. Dobro, hvala ti puno. Tako, 2 minuta samo. Samo se malo, da te kraj. Vidiš to lepo? Vidiš to lepo? Ne, ništa, vidiš to lepo kaže.